Dobro večer. Moje ime je Nemanja Grujin, a vi gledate zanimljive vesti. Belgijska policija ušla je u trag nemarnom vozaču koji je na autoputu E17 između Antwerpena i Genta vozio svog Aston Martina skoro 300 km na čas. Do vozača su stigli zahvaljujući snimku sa YouTube-a koji je snimio njegov suvozač. Na video snimku vidi se brzinomer koji u jednom momentu pokazuje brzinu od 293 km na čas i čuje glas koji objašnjava o kom tipu automobila se radi. Na našim putevima brzinu bismo mogli da definišemo kada se pretiče jugo na autoputu, a vama se čini da on stoji. Jedan ljubomorni muž iz Lestera u Engleskoj tajno je svojoj supruzi ubacivao opasne steroide u piće i hranu kako bi se ona ugojila i ostala u kući. U periodu koji je trajao više od godinu dana, žena se ugojila i dobila malje po licu i leđima. Ceo slučaj je otkriven kada je 16-godišnja ćerka čula kako otac koristi avan u kom je usitnjavao tablete i to rekla majci. Otac, koji je dobio 2-godišnju uslovnu kaznu, izjavio je da mu je trebao još jedan pajtos za poker. Kozmetička kuća Evolution Man izbacila je na tržište muške lakove za nokte. Negovane muške ruke su poželjne, kako oni kažu, a činjenica je da se sve češće i u srpskim salonima lepote mogu zateći muškarci koji svoje nokte prepuštaju profesionalcima. Lakovi za muškarce dostupni su u beloj, tamno-roze i sivoj boji. Kako saznajemo, neki muškarci su počeli da koriste te lakove kako im se ne bi videlo crno ispod noktiju. Stjuardese Ryanaira skinule su se u dobrotvorne svrhe. Ženske članice posade na trenutak su naporan raspored zamenile skidanjem kako bi putnici videli kako devojke izgledaju bez uniforme. To je kompanija koja putnike prevozi po nižim cenama, ali zato naplaćuje dodatne troškove. Zbog toga se menadžment odlučio da putnike nagradi kalendarom. Poslednji kalendar sadrži slike 13 članica posade u bikinijima i donjem vešu, a najverovatnije će biti neizostavni deo unutrašnjosti kamiona. Stres zbog kupovine ili prodaje nekretnine može da ubrza proces starenja, tvrde britanski istraživači. Naime, nedavno istraživanje pokazalo je da je većina ljudi ostarjela zbog stresa izazvanim kupovinom ili prodajom stana. 2/3 ispitanika reklo je da ima osjećaj da su ostarjeli najmanje 2 godine prilikom kupovine, odnosno prodaje stana. Naučnici navode da su neke od negativnih posledica gubitak kose, kratkoročni gubitak pamćenja i smanjeni libido. U Srbiji većina stanovništva neće ubrzano stariti jer mu je kupovina stana misaona imenica. Vi ste gledali pregled najnovijih zanimljivosti iz sveta, a sada pogledajte kratak pregled talk show priloga koje smo pripremili za ovu emisiju.